Iako nisam prorok ni finansijski savjetnik, opet izgleda da sam bio u pravu. Ne znam da li ste ispratili poslednju anketu koju sam okačio na mom YouTube kanalu, ali ovde želim da vam pokažem ovaj komentar na pitanje člana kanala gde sam se osvrnuo na trenutnu tada situaciju pre nedelju dana i uopšteno na sastanak Feda. I kao što možete videti ovde, proći ćemo brzo kroz ovo, kao što sam i rekao. Što se tiče altova, dokle god je dominacija Bitcoina iznad 58%, mislim da će veća većina altova krvariti cenovno. Ono što altovima treba da bi pokrenuli alt sezonu, to je da se krene sa opuštanjem monetarne politike, da se krene sa ubacivanjem, sa štampanjem dolara. I u nastavku sam rekao, a to ćemo saznati 29.1. na konferenciji za novinare šta će izjaviti deda ispred Feda ili ti Jerome Powell. Ako bude nastavak zatezanja, to bi značilo i odlaganja alt sezone. A što se tiče sastanka Feda koji je bio 29. januara, moram reći da su kamatne stope ostale na istom nivou. Međutim, ono što je Jerome Powell izjavio, da se nastavlja zatezanje monetarne politike, samim tim i odlaganje alt sezone. Ovo je još jedan video, moje viđenje i razmišljanje vezano za Bitcoin chart. Ako želite da čujete, ostanite do kraja videa, podržite ovaj video lajkom, pretplatite se na kanal za buduće videe. A evo smo sada na Bitcoin chartu dominacije, jedna sveća, jedan dan. Kao što vidite, u trenutku snimanja videa, Bitcoin dominacija iznosi 59,62%. Kao što ste čuli na početku videa, sve iznad 58%, rekao sam, bit će Bitcoin sezona, gde ćete videti skok dominacije i krvavljanje altova. Kao što vidite, trenutni scenario. Što se tiče Bitcoin dominacije, ovde sve ovo videli ste u prethodnim videima kada sam crtao i pisao. Ono što možemo da vidimo je da je lokalni vrh Bitcoin dominacije trenutno na 61,50. A ovde kada se desila ova korekcija, kada je Bitcoin dominacija opala, mogli smo da vidimo i jače skokove altova. Međutim, kada se desila ta korekcija i kada je Bitcoin dominacija dobila podršku na oko 54,5%, to je bilo početkom decembra prošle godine. Od tada možemo da vidimo da je Bitcoin dominacija ponovo napravila uzlaznu liniju trenda rasta. Znači, kao što vidite ovde, od decembra do dana današnjeg on se nalazi iznad ove linije trenda rasta. A kao što sam i rekao, sve ove linije ostaju i dan danas. Što se tiče nastavka skoka Bitcoin dominacije i nekih zona otpora, one su na 60% kao što vidite ovde i na oko 61 gde smo vidjeli ovih nekoliko sveća. Naravno, ako se desi da se i ova zona otpora probije, 62% je moje viđenje otpora za Bitcoin dominaciju. Ako se desi korekcija Bitcoin dominacije u narednim danima, u narednom periodu, ostaje nam podrška ova linija trenda rasta koja se sada nalazi na oko 58,80. A ova zona na 58, to sam više puta pričao, ja vidim kao jaku podršku za Bitcoin dominaciju, to jest Bitcoin sezonu. Tako da ostajem pri tome da ako Bitcoin dominacija bude iznad 58%, imat ćemo na popustima altove. Ako se desi da ova zona od 58 popusti i da probije Bitcoin dominacija, očekujte jače skokove altova. To je moje viđenje vezano za Bitcoin dominaciju. Tako da vi svakako ispratite u narednom periodu hoće li Bitcoin dominacija nastaviti svoj skok do 60% i preko, ili ćemo je možda videti ponovo na testiranju ove linije trenda rasta.